na nyampo chuna gompo gyalik mana cha menuwa misa chespo gom metkani jaste kompa metkani nyamnyong metkani jaste ma kaspo jikna nyampo amani yo amano gei gyapna chuji yoato deang kaspo gei gyapna nga trukji yoano de mani mana yong tupches metkya chiezena kompa o mana komina komcha o mana metpi kompa o mana metpi lops po mana metpi gom nyamlen samtan tingjin jam nyingji hale tikun mana yale lops metkani jaste yo amano ta mana yale dochak kontro kangtak chaktok hale mixer tena nangjin la ta chik serna tene chi changma yale minkan jik mana lokpar tawa jik tang tene panmi tokpe tene semina minda mana gom gosa minukpa yongdu pa hale kangtak yongdu serka yongdu dra minda yongdu hale o tekun samay gom migowa rangjini mana skin chik tang yong chespo ngata lops yut kenni jaste yong sano somba sang gospe yeshes cham nyingji tingjin samtan zerkan bo lops met kenni jaste yong amano migospe ngata teni dochak jedang timuk ngargyal tetsom thaktok serna yoju tena chokla teni simjan sadin samkanne shokchedin dushes tena nangjin la kunma kun samkanne kunmin dushes tena nangjin la tene number yengches in dochak ke namyeng in dushes tenen dushes lokpa mana minda rangjini yon chikta dukduale tikun lops yot kenni jaste yon sano somba sang taksang atae chundrus choses la chicho gosano zena lops po gyale yon chese pia tene ngata lops chu gosano chos chese pia lops chu gosano samtan gom chikta lops chu gosano manitonen chikta phakpa thuksi chenmo gomen chikta jam nyingji changchup ki sema lops chu gosano milop chespo jastele ma obgyal chenmo chikta nyampo amani yo amenu wale ngata katon jikton chana katon gejor jikton chana tatpa jik yongosano tatpa jik skin samna skia menukpa nyingji gomen mamane panme onzerte nyingji ji gomkan choste miktsum tele hushar jik chokan chosna nyingji ukani yon mana menukpa nyingji jik mana seminal danti yo menukpa migo che katon jikton chana 다 같은 짓던데 gyalik ne samna nit yongdu wale tetsom yongdu wale lokta yongdu wale tekun changma chipe yongsten lops yotken ni jastele nit loppo yotken ni jaste nit yongalo samten tingjin ji gomin samna lops metken ni jaste gomin samna rewek yotnang yongamano tenna jaste ngata lops nganpa yongmagos lops zangpo jikta nyampo dugna samtan tingjin jam nyingji changchup ki sem tekun mana magom na rangjini kao daksa ngata dochak jedang timuk jik skiat tena nangjin la ski chukses hale tena nangjin la nyomong dochak jedang timuk jik yoto tekun mana gom nang mana ski mi chukses mana nyomong ken samna ken mi tupses yonggo seno yeshes skiat magos ba rangjin nil danen chikta yonggo seno semina kanim met lobs de ona chishik lobs nang kangshik lob nang lobs kan is just dele yoano dubano lobs kan is just de chishik nang dubano dekun is just de ngatae midup cheshik tang tene minyan cheshik mana meteno sangyas dub zirkan ba minyan cheshik meteno dunia dina zambuling dina midup chejik mana meteno chi changma dup nyanano chondus chona kato chondus jangi rirap thalwar lak molte midwa mijik mana riwo byang putti dugna I riwo byang putti angol dopa mana byang putti shang chasek yut kenji nga chikpi chen zerte chondus chona kato lokhachi na byang puk nyanano mijik chondus chona rirap thalwar lak zerin chik tang yut kya chondus chen don rirap thalwar lak molte minwal
yod na drup na chundus yod na gawa gomte chundus yod na gom na midrup chik mana mete no molte hala songpa sang ta daksai kana mitak gyumi lundi porweche chagdang shenbe tiwa kun chatte chagdang shenbe tiwa kun chatte molte midwa chagdang shenba zongte chagdang zirkanbo nyomongpa chakpa nyonmongpa dangwa zirkanbo chagdang niski yongche sir tsawa teni tuksa korang ngotok tsokpo karu tukste nokzana chagdang tsawa po zinba tukste nok molte zhenpa zinpa zhan rengpo zhena zhenpa o tukste nok molte zhenpa chagdang zhenpe tiwa kun chatte songtemelo chagdang zhenpe tiwa kun chatte wana chagdang tang teni chagdang nisi tsawa zhenpa o chatte semnit machu rangsar jakpa yi chiwa lamdo longwar chingilop molte menwa semnit machu rangsar jakpa yi semnit machos pa daksa ngata micho gucho de semena chos duale misam gusam de semena samin chiktang micho gucho lusi tang lus da ngak niski choalo sombasan chi chonang machonang chi changme jima chokbo sem khora thuksteno sombasan sem de machos pa semnit machos rangsa rawon rangsar jakpa yi sonte semnit machos pa rangsar jak tubna jawa chishik inchik dekune chizera nokle machos pa rangsar borna chumini ngata sonte mindwale chospe sangges chosmi chonis sangmi ges machos shoski sanggesen molte mindwale choste chosiki sanggesik rewajik metyak choste sanggesik rewa meteno machos pe chose sanggesik inok molte mindwa tena nangsin inok sem korang machos pe nyambar jakte these thing na chiwa lamdu longosano chuskui chiwa zirkanbo chuskui lamdu kergosano chuskui lamdu longosano soano mitak gyumi lundi porweche chagdang shenbi tiwa kun chatte semnit machu rangsar jakpa yi chiwa lamdu longwar chingilop sonte ta semnit machu rangsar jakpa yi zirkanbo daksa choskani semnit po machus pa duk thuba minukpa sempo na chik chun chik tang duk duwale sempo mana chun chik tang sempi na dhaminda mangpo chik samin chik tang chosin chik tang duwa no ti duk goshis gyumsen chi noksana zhenpa ujaste noksana zhenpa usina chisi ki zera noksana kawar zimbi zhenpa tila zhenpa zera pumbar zimbi zhenpa uyutken ujaste zhenpa zera tena nangshin la kangpar kangpa inok samte ta in kena zumste zo inok zari yaga inok ki inok mi inok zari chikdang dukste no tila zinpa zara no ngata zin duwale mi zin ken nangshin la mi wangpui gyutele sherabe shepa number shespa jik zin te yong duwale nyampo ale wangpui tongkan nangshin la wangpui tongkan da nyampo zinpe ki yong tele zin duwale I mi nok zerten zin duwale mi tonga no dom jik tongpa I mi nok zerten zin duwan zin kan bo shespa no shespen zin te nok mi gyutte tongte I mi no I serpo no I ngonpo no jankui nok zeren chik tan zin duwale o tewe jastele micho gucho sangma kwe jaste chosa no zinpa o yong magos tangpo ne inok samkan in zinpa o jastele korwang korte no inok zer magos manok zer magos koi bortang cheshigi no machus pe nyambar ngante machus pe nga bortang cheno ngata machus pe nga borche se chapla inok zerin chikdang gyala inok zerin chikdang chaks te duwano sokpo inok zerte dans te duwano chakdang niska o tena zungte inok manok hale ringmo tungu chenmo chungu gyala sokpo
할래 대나 능진라 탁 링모 퉁우 제린치당 대군이 mana namiye 타타파 망포지 세미나 쩐직당 두스파 딘 진바저 진베 자스텔레 데넨 나이 장쿠 타다 마르포 타다메 세르포 타다 카르포 미탓 할래 데넨 디 디죽직 통나 나마나 콩트로 용도 디죽직 통나 나 세미나 대외기 용도 데네 대와도 둥갈리 자스텔레 대와 착 둥갈 당 대군이 자스텔레 착당니데 주텔레 데네 코레나 딕파 미게와 망포식 사간직당 두체스보 싸와 쪽보 진바 자스텔 간니 자스텔레 착당 젠베 티와 군자테 손데 심닛 마추랑 서르 작바이 치와 람도 롱어 진길롭 모테나 마추스파 랑서르 작바 손텔레 셈 마추스나 당 추 마추스나 당 셈 마추스나 데 몰칸 보이나 셈 데모직 당 스키포직 고나 셈 마추스파 보르탕파 디스킷 셈이나나 타바노 देवा जरकन दे कितपो रंग माचो ना दुंगल जेंग तवा इन मोलकन जरकन बो हिनपा कितपो जनांदा देवा जरनांदा ते वो रंग डूब गोसानो रई सेमिना माचोस पा न्यंपर जाते दुगना सेम माचोस ना दे मोलते मिनवाले सेम माचोस ना डेमोनो खमजांग एनो मोलते स्पेसिक बोरना छु माशुक ना तंगमानो छु शुक्स पा योगे थिले अजुपो थलवा छक 카토가 빙스데레 추욕 차노 추 마숙마 작파 추 땅마 주라노 데나낭신이 노 추 마숙파 낭신 셈포 마스티오스파 자베 보르탕스페나 세미나 데니 데모지 디스킷 모토그라이 디스킷 세미나나 톱체시나 몰테노 송바상 나타 추 마욕나 땅 찔로 추 마욕 추 마숙나 땅 셈 마추스나 데 몰칸 보이나 송바상 셈닛 마추 랑서 작바이 치와 람돌롱 디죽 셈 마추스페 랑서 작한 출라 데니 냠레니 칸에 시나 가도 데니 시칸보 데마타도 추스쿠 차디아 챔피언강도 데니 람도 케르테 람도 케르 투바노 케르사노 몰테노 송바상 추기 람 제르 몰칸보 디죽시게 가나 송도와레 치와 추스쿠 람도 케르테 켈출보 디죽시기나 차당 셴빈 치와 군자테 셈니 마주랑 서자바이 치와 람도 롱어 진질로 송도 다 테네 팀림 요테는 올레 다지 저간 낭신라 테네 치키 nganla 다 치외상 nganla 시외상 nganla 테네 데 페치나 디 솔데베나 송칸 낭신라 나 치세 치 나왕 각바나 믹속 옹봉안에 림뱅각 죽속 율nga 찍라 찍팀체 팀림랑오 셰버 징길롭 저간지 도알레 치세 치 나왕 각바니 몰테 다 시위상 할라 풍봉아 감nga 왕봉아 율nga 지두스키 데네 예셰스nga 송텔레 데네 락파 니슈 짱아즈른 직당 데네 요테낙
데데네 팀 고사노 다 데군 팀술라 다 팀술라 직 10살 망포식 송대 요때노 나게 규데 민다 데네 단추 좀바포 민다 단추 좀 때레 단추 나양 자피기 민다르기야 용테 인체두 데네 직 잘 살빵 안 게스페 출라 송칸냥 디스페 출라 송칸단 라미다 망포식 요때노 인낭 다 대군 다 망포시 이카 샤치스 민욱바 인나양 다 나타에 가사 까양 딱비 찾메나 송칸 낭신라 데네 죽니 달라 템버줄 다양 딜라 디양 로 렉제 파르도 림기 팀 몰칸 낭신라 zug da ti ro rekcha zerin chikdang dekun changma dene rimba shindu zug da la thim da ti la thim ti ro la thim ro rekcha thim tele yoano ti indu dene chirole yuli nawa ri khangpa sing nakchal teni kepa punmet ta lang balang teni bongbu la sokpa nawe yul chi ji yot na teni tekun changma teni nawa rakpa zarano ti nawa rakpa changma teni ngak pa na ngak pe chena teni miki wang botang teni nawe wang po tene nai wangpo che wangpo lusgi wangpo zong chikdang wa tekun changma tene wangpo tekun changma rimba jindu wa tene ngama tene chima rere jimdu teams te yoano team te perna ta migi wangpo gax te perna mikthong tubamano min natpa shitana tangpo miki gyalik thonga mechuk thonga meno thongches mano miki gyala matongba shima shispa tene khachik dawa khachik yang lusduk tene khachik nima khachik lusano shima shi luzmana chi changma chi nawa yul thamche miki wangpo matongba tene ngakchano tene migyang khachigini migmane mildangpa mig chumterang dukches nima mangpo isgo duano khachigyang nima mangpo rang lusa metro tharang rang lendang posak minda yutkan ijasteno dor dustang na migi wangpo gaksanokle migi wangpo gaksanale migi wangpo gakstele migi wangpo metken chamano migi wangpo nuspa miki wangpe kamzenangda tene miki nawala temano nawe kam nawe wangpo timano timsano korang metkenchano dina dusano tene nawe wangpo kule dusdele tene nawe choramano punjig intro nyewajig intro thathugujig intro sujig yona chijig mingnim bottele acho chik numo chik zertele mingnim botte sering trashi chik nyonyo zer chik ta ming bot nang annawe na mana khatuk te mana kuchotang nang chora mano shite met kyak shite mana dasa shima shiste yot kyak ina nawe chora mano mi stingjuk bo nawa gakte yongano nawe wangpo lasjo mano te chana nawe wangpo kar chano zana nawe wangpo timsteno nawe wangpo duskani justele nawe wangpo lasjo mano songbasang nawe wangpo atim nawe wangpo ang kule ale nawe wangpo timisorkan chano tima misorkan chano tene tima masorkan chazana nawe wangpo mitken songteno
나의 왕보 metken 송텔레 나의 왕보 데네 제라 팀데노 제 굴레 카 조아 미츠르킨 로 조아 metken 차노 카르지 짬식 전나 나르모 짬 찬테 짬식 전나 서로와 metken 조아 metken 차노 대잖아 제 왕보 데네 두스텔레 데네 루스기 왕보아 팀스칸 이자스탄 루스기 왕보 zirkan pang o 데네 रेरे जिंदु तेने yang teang तेने कुले आले तेने yang dusano metken chano ta tekun sama rimba jindu korim jindu le yoano timrim zirte hale तेने tim zirkan bo dusken ni jaste sonte an yino nupkan ni jaste an yino rang soso nuspa metken sonte rang soso nuspa dukhan ni jaste nuspa tene yalte tene nuspa mana metken chano 대자나 팀 자노 대양 때니 정말 때니 멜롱 예시 송칸네 때니 죽당 자당 질라 속바 율기 넘바 살포 마나 지자노 리켄직 통칸직이었대노 멜롱 예시 대보 대행하다 샷포 총송텔레 뉴스바 총라 송테 대네 미교왕보 다지샷간 나신라 미교왕보 팀스캔 이제스텔레 대네 다지샷간 나신라 양나 믹마나 당냐나마노 양나 믹당테 믹좀 냐나마노 믹포마나 실레 당스테 뚝테 믹마나 좀 냐나마노 오 디죽라 오 용자나 오 데네 데라 미왕 팀 저카네 밍따노 미기 왕보 팀스테나 저테 지에제나 믹만에 통한 마통 통칸 마통칸에 좀 마차테 미글만은 젠주미 데네 디죽 멧켄직 뉴스바 멧켄직 차노 데나 쪽라 데네 디 스팅죽 보알레 데네 풍봉가이 나나 주기 풍보 팀마노 팀사노 주기 풍보 팀사노 주기 풍보 팀스텔레 데네 팀스캔니 자스테 데네 루스키 연락 탐잣 데네 굴쳏 당체시 데네 뉴스바 metkenjik kangpa kumin samna kumchesi 뉴스바 metken lakpa kyangan samna kyangchesi 뉴스바 metken gotagan samna takchesi 뉴스바 metken ona chik lusi na chik chisik chona kyangkum sikdang gulkyot sik chisik chona chochesi 뉴스바 metkenjik chano tezana tene lusi top zateno lusi 풍보 팀스테나 루스기 풍보 팀스테 할래 대신도 되네 대자나래 지두스기 되네 예시 나이 나나 냠닛 예시 저칸 지미노 할래 다지데 멜롱 예시 마스르사 다 냠닛 예시 저텔레 예시 나이 나나 냠닛 예시 나올래 냠닛 예시 할래 되네 지기 냠니 예시 저칸지기 데네 딱 쪽보 데네 메딱 서로와 셰네 데네 메 탐자기 데네 서칸데 셰스칸 능진라 데네 서로와 찍라 릭데위 데네 시스바 데네 거랑 팀칸 이셨대 데네 서로와 데둑 바르마 지식이 있나양 데네 냠수 menyo와 장 서로와식 대화식 안 metken 둥알랑 metken
chorwa mana metken jik chano luisi jastel luisi chorwa teni dedang nyampo ale yuli dra timano yuli dra timkani jaste teni rang luis ki dra zirkane teni nawe urda nawe na urda sing zirkane urda yongdo wale tekunyang mitos kan teni tena tsokla taji migdang nawa na tekuni wangpo timte yongdo wa tena shin daksay ikana nawe wangpo teni timte nawe wangpo timste teni nawe wangpo te teni nawe wangpo tim chano tezana nawe wangpo lazmet ken chano o tezana teni dras nyandang minyen sawa nyindi ding ni mana chora mano o te tamje teni mitos kan chano teni tezana disting jukpo chore pongbo ngai nane zuge pongbo chore pongbo zate yukyakpa chore pongbo timskani jaste teni lung chikspa patkan o tekun dusbe teni chigi natsa zirkan tekun yodnang te tamche naskab shigla michor kan minyong kan yo tedang nyampo teni 추양 팀하노 추 팀캔니 제스테 사 추 메 룽저티 각바 데니 추이 캄포 팀텔레 메 팀차노 меткен 메나 두사노 두스캔니 제스텔레 루시나 추 мет켄 차노 베르나 카캄스테 차노 mana kaina shuguji chostan kanji shuguji ki chostan kanzogala cheo ngulang nyena metro techana kalte cheji ngul nyena shok zerin chikdangle kaina chumitken luis yangzogena chumana metkene tene mana khak skampoa lusano daksanga ta sonpo yotsana kaina chumangpo mina chumangpo yutkeni jaste kucho tang nyenano spera tang nyenano ngul nyenano chu mana gali choksina grease dirkan chokla tini ngata chi jastele tini mana ngulchut mangpo si tang nyenano te chana chu me timkane chui kam me timkane jastele tini kha tini mik nawa na zirkan chi changma tini kam chano khana changma kam stele tini chang shigui chestang kan choksik chano tene yeshe ngai nangna sortok yeshe hale jidus kabe tene sortok yeshe zirkane ta chik ngata I kawano I pumbano I nge daoino I nge namano I nge makpano I nge tuguno I nge asangino akuino I gyalano I sokpano samkanji ki shesh 소설 똑한직 미노알레 하고한직 대군 메켄 차노 대잔알레 짱 하미고켄 민 낫파 시칼람 미군라 당고시에서 미낙서테 제라 미노알레 모 미시스켄 당고시에서 미누 nga achoin nga asangin nga namain makpain zerte kucho tangna chorang metro mikil takhan chuste mik zile ta ti dugna ngomashes minuale suyin din ngomishes ken tezana sosor tokpe yeshes timskan ijaste yongstano yeshes po metpa sosor tokpe yeshes I chawa machos ken ijastele ngomashes rai tene kawainok pumbainok zirkan pang kawainok samkhana samang mano kawainok tane kawa shesa mano tizu songbasang chinang tene ngomishes kan la jurano tezana o tene 풍보 ore tene yul zu da ti ro rekja zerte di nangna daksan di kabla phal cherwa dio timte chano di
나웨나 네나 디마 sorkan 디마 sorchespo timte chano mitkani pat mane naika mana 디마 nganpa mana sokpojik mana dutte bornang 디마 sokpo duksamte mana sama mano 디마 sokpo shesa mano 디마 chandan sok mana 디마 ma gyalik gosdang na 디마 gyalik tu hey samkhanjik shesa mano hakkosa mano dizuk songbasang ote tene yul zugda ti nana zugda tiro rekja nana diwo timkani jaste yongstano dizuk jeni tima chorche angwa borte rangi lusgi tiang misor monte yotkya dezana nay wangpo timskani jaste le tene ta tenglung tang oglung zere chik tang tengok lung zer ti yot kya o tin nang na tene regarding tezamjik metken chano the organ of tezamjik metken chano nose. o tezamjik metken song meken chakani jas It dele is related with the element wind, and when this element dissolves in consciousness, we are blocked or stopped to be able to have feelings of smelling, and also our breathing ability becomes short, weakened. Dushes pombo timkani justele tene chizerano dushes sama dushes kan chigi yot kakpa ta tekun sama dushes nukte chano tene janba mitken chano our ability of perception also becomes weakened. We start to not be able anymore to remember things well, to recollect past experience. We become more with more difficult. It becomes hard for us to recollect things even gradually, like remembering one after the other, trying to go back to situations. Kharji zang thowa mato kalte zathum nang manin jua mano kharji manan jua mano mi khajigla kharji manjua lomang pa teni mashi sang ngal duk dugale o tekun teni mei kham nuspa jante ni mei kham metken chano wa nuspa jante le nyam te chano teni tekun la sam tekun ne teni jasdele teni zaz minjua zamarik zutna zama minjua kyuk shal yongduale o tekun sama yoano kyuk shal sama kazu zama mane minjua yoano zama minju chespo drot po metkani jaste metrot zer chikda amchi ko ni zer duale phoye metrot zer kan po metkani jaste osano tena nangeni no chitak yong chana ko drot metkani teni shizana lucy trot zuxpo a trot dua mindulte zana shizana miu trot metken kule trot metken charwale trot duste chano tezana teni So in this way, through the organ of the nose, we are slowly, gradually weaken its power, and it slowly and gradually ceases to function, and we are not able anymore to experience smell. Nyalwa yidak tundro nason sumi denis kewa langche se tasngan yinak mol chikdang yot kya
Trotpo dusana, Goeka dusna, Gala, Kampe Tseni dusna, Teni Sopo, Zuxian. So all these signs they can be seen on the lower realms in the wheel of life. And the three lower realms, the hungry ghosts and the hell realms and the animal realms, you see signs such as thirst and the sense faculties become dry, and also the dissolution of the elements makes the body become shortened and the legs shorten and so on. So we can see these signs also in the lower realms. Komana mimanam katakchen mi manda inang dezana jawatrubi yesis bu nyamzana dezana timrim chazana kato ko kazushi ke angchen jonbo mana yuntanchen mitakchen katakchen zamshigina dezana jisik joshese samba mana chiang joshese samba mana rewa mana ndopa mana metkenjik. So at this stage we are able to recognize the wisdom, one of the five wisdoms, which is called the wisdom that accomplishes everything, that where the signs, all the signs they manifest from, and the power to manifest it's pointed by this kind of wisdom that is called the wisdom that accomplishes everything. So now his son is talking about taste, the object of the gustative sense faculty. Whether it's a good taste or a bad taste, sour taste, whatever is the taste, we are not able to feel it. Our tongue becomes without power to taste things. It becomes shortened, dry. It becomes like gradually becomes the tongue becomes dry and black. So from the four elements, earth, water, fire, and wind, when fire dissolves into water, wind dissolves into fire, 10 kinds of winds or different energies in our body arise.
So when the four elements, the four sense faculties, the five sense faculties, the five organs, the five kinds of wisdoms, they dissolve into each other, we ask our Lama to grant us the great to integrate this crucial severance into the path. We ask the great to recognize, to be able to know, be mindful of these moments when they are going in the process of dissolution, the gradual process of dissolution. So we ask our Lama the grace to be able to integrate, to know, to recognize this gradual process. So now regarding the inner dissolution. So before we were talking about the external dissolution, now it's the inner dissolution. mardo tsai korlo zerte jiwo dechen ke korlo dene jinba longchet ke korlo dene ninga chesh ke korlo. So regarding this, it said that we have this different chakras in our body. And you have different kinds of channels, energy channels in your body. Different kinds of channels where the energy flows through our body. So at this moment, a red kind of wind arise. So regarding this, we have 4 stages, 4 different kinds of breaths, or in other way we say that our inner breath, when the outer breath ceases, the inner breath remains dissolving gradually in 4 stages. So in our body, the element that our body has in more quantity is the water element. Mangpo pulgo so solja mangpo pulna mani ton kana wagyal yutyak solja pulgo sano chu ngarmo pulgo sano zarin chikdang gen ala nge jua pulpin tena nangjen yeno chu zerkan bo mata medna chotwa katon jikdang solja jikdang jikdunglang jikmedna. For example, we have here like being offering a lot of tea and sweet tea and so forth, different kinds of drink. If you don't drink if you don't drink a lot of water or a lot of liquid, our life force becomes weakened. It's something very necessary, important for our body. Lucy Trotpo, any mewo, any may come you can just say, Lucy Trot you then. Trot is just there, Matan lose done in Chictan Tuxteno. Karji Jun Chictan Tuxteno. Chitama Tale, Dasa, I mean,
kokpani skills de dasa chapa jode jasele mata danin chiktam phelin chiktam dukste jod mezer kan khakchen mono sa chu me lung zertele yote nole lung po medna kato mata lus gulkyot tang nyana gulte skyote tene duano tekun gulkyot tang chaspo lung jaste ngatang gulkyot tang nyana lung medna kato ngatang gulkyot tang chesi rewa meten So we lose different kinds of abilities when these different elements they cease to function, to dissolve, they cease to exist. For example, regarding the element fire, it's connected with the ability to feel taste. Regarding the element of wind, it's the ability to breathe and to produce sound. So once the element, the wind element, ceases or he dissolves, we are not able anymore to talk and to produce sound for our body. Dasanga tang go chinte no go mana kilo mangpo ji kyak zer kwa go mana lu sangme nang ni chinte chi shok po go ina zer kwa ina go ngata jingpe thak da no ke thamo ji ke ko go chinte o khurte cha no chang perfect menu pa tibo chi be no chi jaste no zena tene sadang lung mal machuk khani jaste salung mal machuk khani jaste no sa no salung mal chukskyan ni jaste salung mal chuk jana kato o tene rai go rang ke tha mano mi khachi ge yong dupa so when this shimashina go tha the wind element stops to flow through our channels, we lose this ability to talk. Mal chukskyan ni jaste yong sta Sombasan, Tizui, Tak Zokpa, Luz Gilkut Mitup Kanzok, Jingbing Go Mitak Kanzok, Tizu Yoano. Tena Zokla, Teni Yang, Tesang Tua Sona, Teni Kangpe Luz Mitakpa, Yoano. Tering Lo Ganpo Sona, Ratpo Ganmokunla, Mana Chatana, Makasposita Yampo, Chamienche, Chinosana, Kangpe Luz Matak. Kangpe Luz Mitak Chespoang, or Teni Natai, Timrim Yina. So one of the signs of the solution of these elements is like, for example, when you get old, our body starts to get weakened and lose its force and power, and we have hard times to walk and so forth. Tena zuata mangpo ji yawano. Wada data bu inbasang tene. So all these are signs of the solution of these elements. Nature lamdo longwar jinji lop sonte duale. O disonte na pa. Tene kangpe lose mitak daksa serkan zong. Lakpe porba mitak. These are signs of the impermanence of our body, the different members of our body, like our legs, our arms, and so forth. Lakpang takan samnang tak minyen che. Tene malse nang ni lang chapsa chen samnang chap minyen che. Malse na nyalin samnang nyalang mishe che. Gulin samnang gulang mitup che. Uzug yawano. Oda tekun sangma chijik song te no zena. Oda tekun salungi mal chukane shastele. Tene sakham rakpa. Tene chula timskani. Tak yino. O tene
Tene 대참 마삿칸에 tene pecha khachigina tene soi tene soi ketpe chamna tene kerak chingkan nangjin la o tene chakpa nakpojik chakte yongchezgin molte ti stak sokwa tizugang peche na duk tena tsokla. So all these different signs, they are mentioned in the text. Kachu, nachu, tene tichu, tene tela sokwa, changma gagdom mana cho matupa, pena kachu di zagma chukpa, kang kachu ngatang tsokina, kamzang yutkani jaste, kachu kaina garu yutna ko kaks de borano, kachu binga manopa. Nachu nei nana kazuina kain nangojiga dusti borte kyak piloa bingste yonga mano. Signs such as we are not able more to eat food, to digest food, or the ability to experience or distinguish smell, and so forth. Tene kachu nachu tichu chapsang chishung gyasba duspa chi changma mana gak mana mituk kan tizuk shig yongano ta tekun changma tene chitak this seizing of the function of this different sense faculties, these different organs, these are the external signs of the deathing process, the dying process. Regarding the solution of consciousness and the breath ceasing and so on, these are signs, these are the inner signs of the dying process. Tizuk mana nyangayang semina yongano. Tezana natpa khachigi semla yongduwale. Nga pudara zirchikta. Zirkani yongduwale. Nga pudara. Nga zum. Nga ngelara. Ale. Zirte nga malse nangne pudu. Nga ngelara zum chik zirchikta. Kucho tangkan mangpo yongduwale. Tekun sangma o izu e timri mina songpa chulnang izuk shik yongano. Malse nangne putte mano, kangpe tongne sungte mano, inang semina putu samte pat kucho kuling tano. So even when the elements of our body dissolves and what rests is just our mind, still manifestations, different kind of manifestations come from our mind. We still can experience the feeling of having the members of our body and so on, but this is all the confused aspect of our mind. Mana chiang conscious migos kona medzerin chikta kona medzerin chikta puda kamis puda no palum puchesino kambal puchesino chi changma pudin chikta konyana maro dean chitak ka chiza korai chizera no tak shikti no ta tena tsogla tene nyalches mana mikonche ta tizuk yongan tene
즉 양 멸치지 건대였나 멸치 필요와 락바 핑치스 락바 낭와만이 미숙지 락바 필요와 핑치스 대나 쪽라 되네 저 제식식라 nga tok zeren chikdang mim kucho tan duano nga tok nga mana put nga tok zeren chikdang ta de mangpo zerano nga tok zeren nga mana khata bor nga tok tang nga bor ma bor izgo bor ma tang nga putuk zeren chikdang kucho kuling ta ta ti nang tak zerano nang tak khorai nai tak. So all these are the external signs of the impressive. So we have these three signs: the external, inner, and the secret signs. Regarding sont des douales. Jik peme thang chenmo chang thang chok tizui thang chenmo na nima phokjana dene chu dukhan nangjini jik thong douale mig userin chikta mingla mig user anole o tizui ho shik thonga yotken o tin nangjini dene nawe na ship chara ye sangwe taksa dena chokla. So when our visual consciousness see signs such as ninge chandu jikstele dene chulung gi malchukste chulung malchukane jaste tangma nang du dutte dene chui kampo mela timba. Sorry. This one is talking about the secret signs. Luigi zungshor komshin khana kam songte duale komshin khana kam zertele ta de chui kam me timkani jaste dene takla o dene khana changma kamte dene ayonano dezana dene na jomte chano shitak ashichis inche to ko na jomstok zerte zera minwal na jomte na thamo. This one is again talking about when our mouth and our nose becomes dry, and this is a sign of the solution of the water element. So there are many different kinds of external signs. So all of these are external signs. The inner signs are regarding to the solution of consciousness. The secret signs, they are related to regarding to experience in the mind different kinds of appearance. They are kind of more subtle, more profound states of mind. The external signs, they are very obvious. We can see easily.
So when our the inner channels of our body, the souls, the main channels and the secondary channels and so forth, they start to dissolve, and then one of the signs is like we're not able to experience taste and so forth. Shir kwe luspi kan shik pong piloa shik changma piloa bing te charuk zerkani yong duale tezu o tezu gina rai lusi ka yoken shik tsok yona ya jiji yona tekun changma piloa bing te dua mano tezu songpa sang de tene ta azugi nakle So this inner sign it's called the inner sign of appearance. It resembles a kind of smoke. Just tene trot yal trail thangla tsubi ugnyote nature lamdu longwar jinji lop zerte meda trot yal thangla tsubi thungla trot yal thungla tsubi ugnyote 당에 두준도 디트럿 얄 탕라 주비 운유체 저린직다 춘자는 딜로 줌자나 페체나 파르마 디 페체 파르메나 타셰브 통아통 젬주 미루파 이니 탕라 저린직다 두스카 춘자나 저얄 탕라 주비 운유체 네저 람도 롱어 진질로 저르데 두스카 이니 다사 착바 다룬 담미 갖고 실라 갖송자나 다룬 탕라 저린직다 통라 맞을바 탕라서 타십주 통 잽주 찻간지 빼샤식 통데 되니 텔라 다 찬종데 두스다 저열 통라 주베 우그뉴체 젖얄 저간보 메롱라 템간이 저스데 젖얄 되나 능신라 되네 통라 주베 우그뉴체 저간보 찌노잖아 오 되네 uktung tan uktung mangpo tang ses mani ugrimo kulea ngatang so demo tang nyana mano uktung la tsupi uk zerkane uktung la tsupi uk nyutse neche lamdu long wa lo sonte ta teang tene it seems that Isana is talking about like when this inner signs of the dying process, they start to arise, so our breath start to become shorter and so forth. Tambo jukan kone dunchik dunni ninga trot mayal pa jukdu molkane songsul tuale tekun sama dakse trot yal thongla chupi ungyut sezer kan poina So in brief, Isana is kind of reminding again about the external signs of the dying process, and where our physical strength slips away, thirst arises, the mouth and nostril becomes dry. So when all these signs, our breathing becomes short. So when all these signs arise, so we ask to grant the grace to integrate this crucial severance into the path. Azerte tan dela ika bortemani duz jok chartok tene yang daksa shipshik yoga bapte chakoso
So now our time is finishing, but we only have a meeting to come, and so all the lamas, the masters, the teachers, they're going to this meeting. So for today we stop here. So it seems that His Holiness it's going for a short time now, and he's coming back for conclude this. It seems also that they're going to this opening of the coffee shop. Yeah, the opening of the coffee shop. The inauguration of the coffee shop. So all these people here, all these young people, their parents and families and so forth, we are all together reciting money, the mantra money here, and also make good aspirations and so forth. No, I'm really sorry because he's speaking pure Ladakhi and no Dharma words, so I cannot understand anything. If you want to translate. Okay, so tomorrow. Okay, so tomorrow in between the teachings, it seems that we will perform a prayer dedicated to the people that died on the floods last year, and also maybe 1-2 weeks ago also a bus here fall coming from Manali, I think, and around 15 people they passed away in this accident, and so this prayer tomorrow they will be dedicated also for these people. You should be here all the time.
Okay, good. Because when he's speaking Dharma words, I can get the general idea. But when okay, good. You English listeners, you're lucky guys. We have a helper here. Can understand. His name is Ladaki.